دستخوشی الهدا پاردیتیم بو و آهنگا هنه پاستی آهنگا که گلکا گرنگ و مهمه وی وقت وسادا بشن بسرمانا کون بکن الجهه که سوز و پیمانانی بکیم بو اوی دینه هنه اوی اسلام هنه اوی بسرمانا هنه هر کوم کرنه کبت بو بسرمانا جه دستخوشیه و افرو کمید بینن بسرمانت عالم دا تینا کشتنه ظلم لیتیتا کرنه تعدایی لیتیتا کرنه افرو که کون کرنا بسرمان و بسرمان ببنه ایک دستو ایک هلویست تشتكي جلك جلنكا وجلك مهم رب العالمين القرآن بيروز داد بيجت واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كون كرنا بسرمانا جلك مهمة أفريقيا خوينا بسرمانا جلك جهات تيتا رشتني ظلم وتعدايل بسرمانا تيتا كرني أفريقيا وحدتها بسرمانا وكون كرنا بسرمانا جلك جرنجا بيتفيا بسرمان خوان ازيك هيك بكن بسرمان جلك مهمة أفريقيا تامي وقت هذا بشين تشتاك أو صابكن كو وحدت پیدا ببت ایک ریزی پیدا ببت بشین پینگاوا که او صابا ویژن دلی بسرمان آبیتا خوش کرنه چون که وک ما بحث کری ظلم و تعدایه که ما ظن بسرمان آتیتا کرنه اگر بسرمان هشیار نبید چاوی وکری نبید همی حولا نده جاره کادی تری زفرتا و اوه واجبه ما همی بسرمان آنه که هم بشین پینگاوا که او صابا ویژن وحدت پیدا ببید کوم کرن پیدا ببید ایک موقفی پیدا ببید دا قوات بسرمان diyar bebid. Maşallah biz doğrusun gevlimiz çok hoştu. Çok sevindigin. Biz davet olduğun kardeşlerimizden Vakf Efindar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir de bizi hepimizi burada toplaşıntıda burada yığdılar. Peygamberin sevgiliye elhamdülillah. Onun için biz çok teşekkürlerin. Allah duacıyın Allah'tan Subhanahu ve Teala kardeşlerimiz Vakf Efindar Peygamberin baş kıyırsı ve Allah razı olsun özlerinden inşallah. Çünkü bütün devlelerden her bu toplanmak maşallah bu haşit bu mahfel biz burada Peygamberin sevgiliye bizi yıktılar. Onun için biz duacıyız Allah'tan Allah muvaffak etsin kardeşlerimizi Vakıf Efindar Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem çokça memnunuz sizden de inşallah bütün kardeşlerimiz de burada Hudapar'da inşallah. Vahdet bu yığıştırmak elhamdülillah Allah'a şükür edirgin ki bizi bu toplanmak bizi yıkar vahdetimiz görüşer ümmetçi bütün alemçi inşallah bu biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur meselul mu'minine fi tevaddihim ve terahumihim ve taatufihim كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد والحمى biz bir canığın Allah Subhanahu ve Teala bir canda bizi yıkıptı inşallah bütün Müslümanın Allah Subhanahu ve Teala buyurur innemel mu'minune ihva onun için bu nişana vahdet nişanasıdır inşallah Allah bizi inşallah bütün Müslümanları inşallah muvaffak etsin ve başka esirler dünyada inşallah ve ahirede de.